बे समाव बिग पलिटिकल आपडेट लानानै फैदों। 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबाव बीपीएफ दोलोनि बिजाथि सिउली महिलारिखौ देरहासार खालामनो लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनो ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव डिजिटल बड' निउजनि गेजेरजों एक्सक्लुसिव भिडिअ नुनो मोन्दों। बे समाव एनडीएनि मददगिरिखौ दाब दाब जायगानि हेफाजाब होगिरिफोरा ओंखारनानै हानजा हानजा फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै रंजा बाजायै बिजाथि सिउली महिलारिखौ बरायनाय नुनो मोन्दों। बे समाव 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि सिउली महिलारिया गोख्रों साखा फारासै होनना बुंनो हायो। হেৰি মোহনপুৰ ইফালে কি বুলি কয় টাউনৰ এটা হ'লে ভালে লাগিছে বহুত মানুহ এতিয়া চিটিং এমএলএও আছে কণ্টেষ্টটো আপোনালোকে চায়ে আছে তেখেতৰ কিন্তু মই দেখা নাই মিটিং চিটিং কিমান আৰু মই খবৰো পাই আছো তেখেতৰ নিজৰ পাৰ্টিটো অস্তিত্ব ৰাখিব লাগিব এটা দুটা মিটিং কৰিছে তাৰ বাহিৰে তেখেতৰ ওমেন্স এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কৰ্মসংস্থাপন এইটোৱে মোৰ ইছ্যু একজেক্ট মই নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু ভাল এটা ব্যৱধানত হ'ব